وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه فقالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه مستراح منه فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب متفق عليه. Bukhari Müslim hadisinde bir şumduk hadis var mınday. Hazreti Abu Qatada aytat, Peygamberimiz aleyhisselam deydi. Aytып atat deydi, Peygamberden otursak deydi, astımızdan bir cenaze ötüp gitti deydi. Cenaze ötüp gitti degen emne? Marhumdu kavurga alıp ketip açtı deydi. Peygamber aytdı, mustarihun av mustarahun minhu dedi. Es aluvçu dedi. Ce andan es alıştı dep aytdı. Taң kalıştı. Es aluvçu degeniniz emne? Andan es alıştı degeniniz emne dedi. Degende es aluvçu degen eger uşul adam musulman momun bolgon bolsa anda ölüm buğa es alуу dedi. Жашоонун кыйынчылыгынан, азап тозогунан, жок курсагыңда эле ток болгон, бай болгонсуң, бизнесмен болгонсуң, намаз окугансың бардыгы. Бирок жашоонун өзү тозок. Жашоонун өзү кыйынчылык. Аялың менен тил табышың керек, балаң менен тил табышың керек, кызың менен тил табышың керек, уюңа жембе чөп бар, тамак жешиң керек аны деле. Туалетке барышың керек, истинжа кылышың керек. Анысы деле кыйын. Тамак жегенин иши дагы бар мисалы үчүн. Айтор жашоо өзүнчө кыйын. Мешитке тартип менен барышың, келишиң керек, каалаганың боло бербейт. Нарак өткөрсөң бирөөнүн жери, бирак келсең бирөөнүн жери. Бир проблема демократия, нарак болсо капитализм, бияқы социализм. Айтор жашоо кыйын. Үйлөнөйүн десең 4 рұқсат берилет. 5-ти сүйүп калсаң ак рұқсат жок. 4 болот дейт. Айтор кыйын. Демек, бул адам ушул дүнүйөдөн эс алат акыретке барганда. Андан эс алышат дегени, эгерде бир адам акмак адам болгон болсо, анда бул адамдан дейт, эс алат кимдер дейт? Пенделер эс алат дейт. Пенделерден кийин жерлер дагы, шаарлар эс алат дейт. Акмак адам шаарларды, жерлерди да кыйнайт экен. Жолдорду кысып аткан, жолдорго суу агызып аткан, жолдорду бузат. Үйлөрдү жаман кылып салып аткан, көрктү бузуп, дарактарды кыйып аткан, мусурду таштап аткан, бисмилла айтпай жеп аткан бир нерселердин бардыгын. Дарак дагы сүйнөт, эгерде бисмиллахир рахманир рахим деп десең, ошол дарак дагы сүйнөт. Ошол дарак алма, сен бисмилла десең, ошол сен жеп атканын ачуусун сезбейт, ал рахат алат ошондон. Малды сойгондо бисмиллахир рахманир рахим деп дуасын айтсаң, өзү эле жатып берет ушундай кылып. Малды сойсоң. Антпесең ал дагы кыйналат. Демек, ошол жаман адамдын жамандыгынан мамлекеттер, өлкөлөр да кыйналат экен. Зунакор болсо кызын көчөгө чыгара албайсың, бирөөгө зордоп кетпесин көчөдөн деп. Паракор болсо окуга киргизе албайсың. Магазинчи болсо алдайт сени. Эмне кыласың анан? Азыр мынакей 6 жашар кызды зордоп койду, башка деп. Мен өз көзүм менен, өз кулагым менен уктум, өзүнүн канынан чыккан, өзүнүн кызын зордуктагандарды көрдүм акыркы 2 айдын ичинде. Барып эле басагал бунт өлтүрүп коеюн дедим, илажым жок болду. Эң элек деп ушинтип болчу, колуман күчүм жете турган болсо, карап туруп, күчүм жете турган болсо, бууп жыгылат элем ушинтип. 6 жашар кызын, 9 жашар кызын зордуктап атышат. Атасы. Акмакчылык бул. Кимге тапшырабыз? Махрам деген, атасынан өткөн махрам болобу? Ошого да ишениш кыйын болуп калып атат да эсепте азыр. Ошого да ишениш кыйын болуп атат да. Кыргыздар. Мен өз көзүм менен көрдүм ошолорду. Эң жаман жери сакалдагы бар. Намазда окуйт. Кудайым сактасын. Кеч акмак болуп жүргөн, сакал деген албай койсоң өсүп калат экен. Анан 10 жыл намаз окуган жана турса, бул да ошондой көрүнө берет экен. Акмак болуп элдин баарын дүймөй алса, мына сакалчан мусулман дейт.
Yok, andan göre sen sakalcı, sen musulmançı küçtürök. Bu geçele musulman bolgon. Bu lezbiyası yok, burası şoğu sakal ösüp ketti munuku. Tırmağa da sakal ösüp ketken boldu. Öspegen jeri kalgan yok anakı. Namaz okup çıkılıp atat, namaz okup atat, namaz durguzgan jeri yok. Namazın rahatın bilbeyt al. Akmak. Al ölümge tatıktı. Öldürüş gerek. Ölüm cezasını girgiziş gerek. Pedofilleri girgiziş gerek. Birini öldürüp asıp koysa koydun aslında. Çımında bir jıl dursa bir cuma. Oşonda ana oşon cumasan götürüp duruş gerek. Mına pedofillerge mınday dese oşonda toktolut. İlip koyuş gerek. Sasıy versin. 2 salda turat flaktı korgop öyle. Dagı bir ekon koyup koysun turup korgop. Mına oşonda ahmak adamlar es alat. Biröler var, 2'ünü eriktirveyt, 3'ünü biriktirveyt. Kaçan görsen uşak, kaçan görsen gıybat, bar çağımçılık bardık jerde var. Sayasatta da 5-6 koşka var. Kaçan görsen aksakal kişi olup eldin bari süylep atkan, dinden süyle, başkadan süyle. Müftet koysan 5-6 ayakta da çal var. Meşitke 5 bardık meşitin üstünde çaldak dolu olgan hazır. Göçüğü jakşılap jüye albayt, meşitin bardık içinde giyli geçip imamın başkarıp alganlar var. Rayon koyarsa o 4-5 çal var. Aylık atı 4-5 çal var. Ne degen akmakçılık olup ketdi bu? Ekstremistler oşular, radikallar bardığı. Törde oturgan, jilik talaşkan, meşitke gelbeyt. Keyde meşitke daha gelgen meşitin daha oşonu boğulup, millet kılıp gelgenler var. Oşular ölse, el es alat eken. Elden rahat alat eken oşonlar. Oşulardan jakşılığı ölüp bergen eken da. Bir jakşılık kılar eken, ölüp bergen eken. Kudayım oşular tezirek öldürgen nasip olsun. Ölügen nasip olsun Kuday talam. Amin. Keyin alardan daraktar menen canavarlar da kesalat eken. Oy darak kanti ve salatandan. Canavar kanti ve salat desen, Kudayım oşonda kesepet adamların sebebinden jangır jadırva koyot eken. Açarçılık, kurgakçılık, boron çapkın, sel oşolardan bolat eken. Bular ölse Kudaydan ırayımı gelip ölgöndüğü için jangır jadırar ekende arkar, bugu, kulca, arça, şilbuşlardan bardığı su içip rahatqa bölünür eken. Şonun için buların ölgönü köp jakşılık bolat eken. Buhari Müslim hadisi. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاضم اللذات الموتى رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. Tirmizi, Nesai ibn Majah rivayet kılgan hadiste Hazret Abu Hurayra aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı deyt. Rahat lezzatlardı gesip koyu üçün estegile ölümdü dep aytdı deyt. Kebir rivayetlarda hazimil lezzat dese, kebirlerde hadimil lezzat deyt. Hadim degeni sındırıcı degen, hazim degeni emne gesip koyu kötü bir lemanide. Oşol ölüm destey turgan bolsoň rahatlanan muzday çösün deyt. Birөө maňa soroo beret, geçe kagazda. Ajeke men namaz okun, sadaka gelen başka kılam. Birok deyt, bir jaman jerim bar, janagada uyat kinolordu dayım ele göre verem. Totutaba koydum özümü deyt. Emne kılam deyt, ölüm deste. Buna, ölüm deste. Jalgız yaşava, jalgız kalva. Kompüterini jalgız koyvo. Oşonda uyalasın. Anan görmeye kalasın. Şeytan vasfasa kılat. Jalgız kalsan hele boldu, bunu görgün gelet, bunu görgün gelet. Şeytan da vasfasa astyna çıga kalat mintip. Oşon üçün alımların bir aytat. Kompüterde jalgız görsen, televizde jalgız görsen, şeytan sana sonu şerik bolup berdi. Oşon üçün baldarga jalgız kaltırbaş gerek. Emnege telefon janagıday ekranı var, telefon baldarga berbegile, alarga janagı prosto jönökö telefon bergile dep aytabız. Antkeni baldar özlerini başkara albayt. Uktana çünkü alıp kalганын göre bere, sen bilbeysin. Kızın joluktan suyu kayıp 5 mal namaz okup atat. Birok çögün çünkü alıp mine görüp atkanı bilbeysin sen. Sen görsün jerge basalbay kanat telen. Sen oga talim okup atkanı bir tiyin bolup kalat. Jatıp alıp neni görüp atkanın. Kompüterdi astyna koyup koy, o şerde oynosun, oynogun işlese sen görüp tura turganday bol. Okusun, kompüter gerek, telefon gerek tuğanım. Birok neme kılba.
Ballarına özün jamacılıkka türtüp beresin. Menin kızım köçege çıkpayt desin, tünü menen kızın diskotekada жүргөн bolot, internet telefon menen. Kızın не только diskoteka bolot. Andan jaman жерде жүргөн bolot. Sen bilbegende sen üretip koya turgan bolup alat. Oşonun menene bardыгын. Oşon üçün balan kızına etiyat kıl, telefon berbe. Ol seni sarandığından emes. Ol seni sarandığından emes. Allah subhanahu wa ta'ala daima ölüm destegendi bizge nasip kılgan bolsun.